mbere. Haya mato wa defo urajira ati hasura ni kuga ati mugiginyani kana mundu umite haraihu ki muturire agacoka akafaulu kimaisha. Ni hega tuthie na mbere na mohoro maitu. Bururi wa Kenya ni ukinyukitie makinya maria magirire hari kuhukia murimu wa COVID-19 ihinda-ini riri riu murimu uyu uragwatanio na gicunje gia 5%. Ministry ya ugima wa muingi guku bururi-ini niyo heanite ndumiriri ino ona gutuika a Kenya ni mathiete na mbere na guthingatwo kwaga kuregeria mitaratara iria yothe yagirire. Wanjiru wa Boro na riboti makiria. Tania wa murimu wa COVID-19 guku bururi-ini uri gicunje-ini kia 4.3 ari thi wa gicunje kiria kiroragwo niguo gukurana uria murimu urathie na mbere na kugwatanio. We are past the inflection point of the curve, so we are now on a downward trajectory, but we don't need to drop the ball. We need to continue holding hands together, maintain public social health measures, infection prevention control measures, so that we can comfortably say that we have flattened the curve. Ndumiriri-ini irerekereirio ni Ministry ugima wa muingi kugerera kuri mutafariri wa mihango Dagitari Mercy Mwangangi. Andu 141 ni omonekanite na murimu wa COVID-19. Andu 41 makiona murimu uyu. Kaunti ya Trans Nzoia igitongoria hari wingi wa arwaru na andu angi 5 magikua. 103 males and 38 females, and in terms of age, the youngest is a 4-year-old child, while the oldest is 74. Ministry ugima wa mwiri ni thite na mbere na gucenjia hari uratabanagia mihango ya uthimani ikiuga kwa ihinda riri arigitani na oho njera-ini nio magukorwo mari muhari-ini wa mbere wa guthimwo. We call mass testing, where we just walk around and anybody who comes for testing would be able to swab their nose and their throat. But based on emerging evidence, that was not making business sense. Most so what Madam CS has stated was the global supply chain constraints in terms of the testing kits. So we were not the only country, including the great countries of this world, including the Americas, had to go back to the drawing board to be able to do a new testing strategy. And that is what we are now implementing. And therefore, we are trying to focus on those who are symptomatic. That is why we are doing the clinical surveillance in all our facilities. Dagitari Patrick Amoth ni ugite mihango ya gwetha dawa ya kurorohia moruru ma murimu uyu iri itina-ini ria gatatu, akiuga kaingi gwetha dawa ya murimu ututhukite yoyaga miaka 7 nginyagia miaka 20 indi kihonia kia kuonekana ihinda-ini ria mwaka umwe. I told you it takes about 7 to 20 years ordinarily to be able to develop a vaccine. We want to do this in less than 1 year. How best can we do it? By joining hands, pooling our resources together, spreading the risk. And with that, there's something that we call at-risk manufacture. Governor wa kaunti ya Kiambu Dagitari James Nyoro ni ugite kaunti ya Kiambu ni thite na mbere na gutigirira ni arutithania wira na makanitha matiganite ari gutigirira haro ya kuhurana na COVID-19 yagia na umithio na kumateithiriria na masks na sanitizers. Ngiribotera Kameme TV ritorako ni Wanjiru wa Boro. Tugithina mbere ni ati mukana muhiu ni urutitwo kuri andu ari othe marendia njoi cia ibango mwena wa Karura Ndenderu kaunti-ini ya Kiambu makirikana ati riu ni megutacokerio makinya mahiu ma kiwatho. Munyinyi wa county commissioner mwena uyu uria oikaine ta Peter Maina ni urutite mukana uyu akiuga ati ona maabitha a borithi aria makoretwo magiteithiriria endia ya ni megwikora haceke mungururio muhiu riria ukwambikwo. Wanjiko na riboti makiria kuma Kiambu. Ni wa honge cia ugitiri gicigo mbunge gia Kiamba kaunti-ini ya Kiambu ukite thiku nini tu thutha wa ceceni ya Kameme TV kumurika na njira ya mwanya mateta megie wendia wa njohi cia ibango hamwe na dawa cia kurevia, na riu thirikari kugerera munyinyi wa county commissioner wa Kiamba Peter Maina ikiheana mukana muhiu wigie njohi na dawa ici. Na twera andu acio aria maragwetwo thiku ciao ni thiru na enda promise hatua ni twokuoya uri oregerete uri utarutite wira wake ni kwerwo hatua.
Muthenya wa kiumia muingi mwena uyu ni watabanirie mururungano muhiu gitetia wongerereku wa njohi cia ibango na kuria morotaga moya maabitha borithi na wathani wa matura aria merikanaga maya gukorwo ni maranyitanira na endia njohi ici riu maabitha ya makimurikwo ni maina. Kuanzia leo wajue mambo ya Karura ni tofauti. Yes, na sitataka kuingia ndani sana ni wahalifu aina gani na gani, lakini wahalifu wa Karura wauzaji pombe, wauzaji bangi na uhalifu mwingine siku zao zimekwisha, na kuanzia leo wataona tofauti na watahama. Na niguo kuhotithia maabitha borithi na wathani wa matura gukinyaniria ciraniro iria muingi wereirwo, borithi ni mahetwo ngari ya kumahotithia gwika uguo. Twithia ni tukunyitanira na ithe ta thirikari ni tweyumiria na ni tukwika maundu uria twagireire. Taiu ndoiga OCPD ni aruta ngari iria rihuranaga na mbara icio cia njohi guku Karura. Ngari ĩyo ĩrakoragwo rweno no igakorwo iguku Karura. Riu aikari makionania kugia na mwihoko na ciraniro iria mahetwo makiuga cingikinyanira ona njiarwa cia rucio ni cikuhonokio. Riu tugwika turi enyeji ya Karura ne gweterera tothikani hatu promise ne gweka uguo riu tweterere na ithui tuone na thirikari igweka. Ingiuga uhoro wigie chief na sub chief ni maheo warning, verbal warning ati maga gwika uria magirwo ni gwika, it will be noisy and messy. Tura expect ati no nginya marute kana mathenge koguo riu ithuĩ mucemanio turona wi mwega no tutigukirira hau tuku make sure ni maruta uria magirwo ni gwika. Ningi ni meranire kunyitanira na maabitha ugitiri kuhitana na endia acio na gutigirira thina wa njohi na ndawa cia kurevya ni wahuka kaimana mwena uyu. Turenda Karura itu icenjie na turenda Karura itu yagire na turenda ciana citu cikare uria kwagirire tondu twikuo tuteithanie nao uhoro wa ciana ici citu na nitukumariria. Riu kiria aikaria ya matigo nakio ni mwihoko wa kana ciraniro iria mererwo ni cigukinyanira na wendia na uhuthiri wa njohi ukinya muthia mwena uyu. Kameme TV githie na mbere na gukuguriria maria maregariura kaunti-ini ya Kiambu. Njitagwo Wanjiko. Egi Wanjiko na Wanjiko ni wagukorwo agitutwara thiini wa ikareka ria keri ria kuhuruka guku gwa television wendete ya Kameme TV. Wihoka no uranyandikira Facebook Kameme TV Kenya, Gicimu Joseph Twitter o uguo na kuria gwa 21182 namba ya Ethemethi. Twambe twikirio ringi no hanini tucokereria. Murega hamaritwa makwa ni Amos Karuri kuma gwa Top Care Land Investment Limited tukimurehera Juja Paradise Phase 4 ni undu wa kunyita mutongoria wa bururi baru hari kuhingia the Big 4 agenda. Top Care Land Investment Limited ni marakumagaria na rori ng'ima hua ya mahiga wenyitira broti ya kukoria Juja Paradise Phase 4 Kiambu County. Mugundo uyu thiururukiirio ni rugiri rwa thitima ukaigerwo caretaker 24 hours na mai makanjo makahurwo jeki na matagi. Barabara cia thiini nacio igatemwo wega igekirwo kagoto, street lights na ikahandwo miti na mahua. Oho kwina fire assembly point na greenfield ya ciana guthakira na handu ha kuhuruka. Broti ciroima 795,000 wenyitire yaku na 50,000 only. Balance murekanire urio kuriha. Ahora makiria macerere Royal Town Greek Towers first floor kana uhure thimu namba 0748